Hayacamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapuncha o kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kama chikuynintakama. Kay primerimasu, tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kahta, mana pantachinakuspa. Chaynaha, liu yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Willarimusunkichik, Chaynaha Hayakamuy, Willakamuay, Uta Asuykamuy Rimarinapa. Amasua malulia magelia mataglatanchipa ojankichik con ojilegona palegona kajairike. Ari marininchik nisqan programanchik wanchayka mulanchikña wasilaykiman llaqtallaykiman willakuykunata qhiperikuykusparikaw taytanchikpa sutinpi rimakuykuylla puntuallaypiqa kunantarikullachkanchik 8:18 de la noche malay mama 18 minutos retrasado oranchik chaynapi kachkanchik y punchawpi kachkanchik unqa suqtayuq febrero killa kay febrero killapas waqtanpaykunña Enaspajarike ya ripuirikpuy chakichayullaña y kunantagrika lunes carnaval, pagari martes carnaval, enaspajarike minchaja miércoles ceniza ripukuchkanjaña carnavalespas. Willakuykuna kaykuna riku awqillaykuna pani challaykuna. Kayunkapi rikaw, kayunkapi kachkan kay parakunawan lluqllakuna, wayqukuna, carreterakunata riktikarichkan chay chaki wayqukuna rikmirikuron enaspa ajota alpata aparqarin y chaywan riku awqillaykuna pallaykuna ñankuna kachkan rikiaw tapasqayna pero choferkuna wawqillaykuna pallaykuna choferkuna mana manchankuchu rikaw principalmente kay camionetas 4x4 nisqaniyuqkuna paykuna kaynatama 4x4 miki doble tracción waker chayna yuqkunaqaqa doble tracción kaychataqa nispa riku wawqillaykuna hinata pasachkanku chaqay chay hina pasasqanpi wawqillaykuna pallaykuna kay wiraq huchapa carrum planta kurusqa kay pawachkach carro planta kurusqa manaña pasaytapas atillasqañachu atullakoron ninkurikukunayta ya está carro plantado ajo camioneta kasqanrayku pasaron kanis parikaw camioneta sayarukusqa riku awqillaykuna panichallaykuna chaynankachikan kay yunkalawman parakuna riki parakuna kay ñuqanchiklawman qalliyuman qalliyuman parachkan awqillaykuna paykuna nirqanchik paramunqam kay punchakunisqa kaykunanpas wichichariykamun qayna punchaqaynipakunas wichichariykamun chaypitaq riki siempre sachakuyta apamuchkanta riku awqillaykuna pallaykuna kaqaya kay napipas wanukupipas awqillaykuna pallaykuna yaqaya karruntin mayuman pawakuykusqaku karruntin wawqillaykuna pallaykuna kay Wallaga mayuman Wallaga mas kukulawña rikaw río Wallaga ninqa chayman riqsirqanki chaykataq chayman pawakuykusqa wawqillaykuna kay kilómetro 191 carretera central altura sector Tejte distrito San Rafael provincia Ambo Wanuculaw wawqillaykuna pallaykuna chaypitaq wañukullan tayta Jorge Jara Fretel 69 años y naspariki pay carruchallampi quedarullasqa riki mana lluqsimuyta atispan carruchan kasqa Kia Storage ninqa chay wawqillaykuna paykuna ruedanpas altuperaq ankallampa recuerullasqa aunque auxiliota mañakullarqaku pero igual mana atirqañachu porque ayakups achkarichkan y tapaykurun riki carrota y chaypi wañukullanman kasqa rikaw wawan uchurin nisunchik Norma Jara Callupis kay chunka watayuq pay risqa riki chay waqtanpi payta isusiqa riki pay como waqtanpi karqa naspan seguramente kay huklawninman tiyamurqa
libre kaqninman y chaymantaqa riki lluqsiramunman kasqa chaysayki kay transportistakuna chaynin puriq carruyuqkuna rikuspanku pawaspanku yanapallanmanku kasqa chaysayki kay panchanchikta aparunku kay Centro de Salud San Rafael nisqanman chaymantataq riki kay Hospital Regional Emilio Valdizan chayman especialistaman apanku wawqillaykuna pallaykuna chaytaq riki autoridadkuna chañataq riki fiscal policía paykuna tajuichakuchkanku imaynanpis kay accidente pasarukunman kakullasqa riki chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay Selendin laopi ari ñankuna a nivel nacional wawqillaykuna pallaykuna wichirimuchkan rumi qaqakuna ripurimuchkan kay Selendinpi carrota yajalla ñiterusqa pero en realidad hapirunmi ñawpaqninta hapirush taqñuparusqa riki chay motorpa kananta y más bien kay choferpa kananta riki mana hapirurqachu y chaypi riki kay sachakuy pasakurun daños materiales nisqan wawqillaykuna pallaykuna qaqaripu kaygamos kay ñawpaqninpi kanchu carretera y rumikunaqa kaypi chaypi lliwtiraykuchkan antes riki mana lliw carrutaqa ñitirurqachu más chata unos segunditos claro un par de segunditos 1, 2 segunditos incluso wañukunman karqa riki carruntin ñitisqa karunman karqa kay si pasa con kay sector hierba buena nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna kay transportistakunapas kay sachakuykuna riki chaytaq por Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías nisqanku riki kachun ña medidas preventivas nispa a ver kay carrota ñawpaqninta qhawaykusunchik kachkan riki qhawarinanchikpaq ñawpaqnin law porque kunan kaypi qhawachkanchik qipa lawllanta riki ahí está qhawaychik wawqillaykuna pallaykuna ñawpaqchanta hawantapas ñitirusqa hawanmanpas wichaykurusqa carrupa hawanmanpas wichirusqa mana waqtaq rikuranichu ñawpaqllanta nishkani kay carrupa más bien kay videota masta naykusunchik wiñaykachisunchik porque kay video riki mas machusun kasqa wakiq videokunatami uchuychalla riki uchuychalla hamun uchuychallapiqa riki wiñachina riki ñataqmi machusu amurusqa kay machusutaqa riki a ver kaypi riki chintichaykachinas ahí está qhawaychik wawqillaykuna pallaykuna qhawaychik kay carrupa hawanpi kay machu rumi kakuchik hawantapas ñuqa hawantaqa manam nichkarqani entonces maltachik hawarurani mana kay partita hawarani ñuqa mas fijakuruni ñawpaq lawllanta riki ari hawaraniña kay videota hinaspa ñawpaqninta hawarani kunan qhawaykuspaña hawanpas riki taqñu kakuchkasqa claro kay video mana apuraychawan pasan a ver qhawaykusunchik kaynami apuraychawan pasachkan riki ahí está kayninpi lluqsispas pachankutaq tiqakushqaku kaynallatam qhawaykuniqa riki mana kay ukuntaqa kaynallata ankaynallata riki ankaynallata qawarani hawanqa normalla kachkan riki pero sumaq qhawaykusqaqa taqñusqataq kachkas hawanpas wawqillaykuna pallaykuna hawantapas taqñu rurashqa itataqa fijakuykusqanchikchu riki armasta kurichaykachisunchik qhawaychu wagnataña altuman wichikarkamus uy ay pobrecito mira wak partitaq mana de milagro la moto está tapado casi mototapas wawqillaykuna pallaykuna mototapas la moto está difícil para sacarlo. Uy, baja piedra, baja harto. Romi wichimuchkanningu romi wichimuchka partichataq ñapas qhawaykusqanichu ñawpaqllantam taqñurus nisqani porque kaymantaq sanucha qhawakuchqaycha sanucha qhawakuchkan y kay kurichirqaniñam riki willakunaypaq kaynata qhawani mana altuntaq wakchataq qhawaykusqanichu de frente kay waqtallanta qhawasqanchik pero kay sumaq qhawaykusqa altunpas taqñu kakuchkasqa wawqillaykuna pani challaykuna wakpipas moto kaypipas moto kachkaq makicha churachkani ves makicha kachkan kay sutilla kaypi moto churarayachkan mototapas ñitirusqami wawqillaykuna pallaykuna kay pasakurun riki kay Selendin vía Chachapoyas waka Selendin riki kachkan kay Cajamarca
Cajamarca lao perico griego pelegona. Mana kaillacho mana kaillacho sino rico griego pelegona. Kachkan más a ver. Ajá. Más Villaco que cae parte mantaja. Pero hukla ruta con una montaña, cae pues hukla ruta, va que legona, pancha legona, chay pere que cae carretera, manguichi cae caramusja, llapa, rumi. Tere que mana chay pitarico llancho transportes, mana tarico llancho, henapten llam kachkanko pasajero con bajaramos, imagíname que hay antes rumi con aña, ricachkan, pasajero bajaramos, pangao que legona, pan y chalaycona, kikinkuña, chay rumi con ata, wischuchkan, kupurinango, una faena con una mitad. Carro ñata hay hora y saera wagnaña matilla y macho carro con la saya con el lado que la pájaro con a pichcancho, digao. Ahí cae en la limpia spam hasta transportista con o pasajero con apas por y chayachcanco. Ojo chayaicona panchayaicona, digao. Porque destino con manchayana, maipitas kai provincia Cajamarca, ina Cajamarcape, wak Jaén Chiclayo Laopim kai carretera Fernando Belaúnde Terre Nisjam, pericao, emay ñogan sutinjanchi kai ñoganchi palauta vía los Libertadores, ancha en norte lao kachkaniki Fernando Belaúnde Terre Nisjam soteo. Chente rico augelegona palegona cañatas kai machente no me llama a ver eso cambia algo sonche cambia algo chascan machente lao pipas kai nas chaco y pasa con augelegona palegona bueno tus jawachis kai que chukai parte taga ay ya patao jawacha algo sonche que a ver kai nam chai kai nam chai pa wish kan no pasa con no sí ay kai litra no está pasa por el Chicago augelegona bien, entonces cae me pasa cosa que cae Jaén la opiña rico augilegona a pan y chaya icona cae Jaén sector o mejor dicho cae carretera Fernando Belaúnde Terre Nisjampe con ella tari que cae Yuncanching marica Yuncanching pues igual cae Machente Laopis cachcan que cae jaja con Aripum igual augilegona vaya cae bips carretera taparollas cae sotilla cae carro jarca chico chay baranda ninchu chay sotilla cae cachca y cae carretera rica mai carretera cañacho mana carretera cascacho ari cae na pasa cosa kunan cae y pachapi chisi parado rico augilegona paleco chita galinta para chay camun chay que alto mantaripo cae camus ja augilegona palchilegona cae sector Machente Laope Nisjanchik manjina. Amana chayllacho kay saschakuykuna rico augilegona palegona más bien kay llapiña rimaykusunchik. Kay EFEN, kay Instituto Nacional del Fenómeno del Niño, chay kachkan especializado instituto rico. Paykuna nichkan ñam chay niño costero hawanchik piñanis pawao que chalegona panchalegona. Ari kay marzo killapim chay kamunqa inaspam kay noviembre killakama compañawasunchik nichkanku augilegona palegona kay niñucha costero ricao. Entonces jawan ya cananchik rico augilegona palegona principalmente kay norte laope ricao norte laope. Kay ñuqanchik lawmanqa mana ancha sintisunchu riki kay taqa rico augilegona palegona porque niskan rikao kay lamar huchas llumpayta ruparikuchkan y chaywan seriki kay marzo killamanta más parakuna kanja o sea más taraq paramunqa mana susiganqachu ñuqanchik achkanchik kunan kay febrero killapi luku para killapi pero nichkan rika mana kay llapichu quedaron más taraq separaremonqa porque kay lamar huchas ruparikuchkan che calentamiento global niskanku chay sunichanku rikao chay rico augilegona pallaykona chay niskanku alerta nispa rikao kay comunicado oficial kay riki kachkan kay comunicado oficial kay gobierno del Perú nisjampe rikao comunicado oficial EFEN número 0326 chay kachkan rikao
Kaypi niwachkanchik estado del sistema alerta del niño costero nispa. Kay lluqsikamurqa kay 13 de febrero punchawtaraq, kunanqachkan 16 de febrero rikaw. De 13 de febrero taraq chaqchuykamurqaku kay alertata kay Comisión Multisectorial de Estudios Nacionales de Fenómeno El Niño con base análisis nispa paykuna nisqanku ña evaluación de pronóstico nisqantas tukuykullanku ñanaspa chay actualización nisqanta ruraykullanku hinaspa nisqanku ari kay niño costero chayamunqa kay marzo killata nispa hinaspa hasta noviembre killakama acompañawasunchik nispa chaywan nisqaniki kaywanqa junilla kanqa entonces manachi kay invierno kuna rikusunchu rikaw imaynataq chayqa gollanqa kaypi nisqan kay comisión multisectorial activasqa kachun chay alerta fenómeno del niño costero nispa, o sea alertataña paykuna churamunchkanku mana kaypiqa willakuyllachu ari kanqas niño costero chayamunqas mana chayllachu sino alerta ninanqa preparakuychik ninanmi wawqillaykuna preparakuychik kay niño costero chayamunanta niskanmi alerta ninanqa hawanlla kaychik ya waqaya ripumuchkan mayo waqaya ripumuchkan jaja hawanlla kaychik yanqataq ñitisunkichikman anchay ninanmi wawqillaykuna pallaykuna kay alerta del niño costero y niwachkanchik kay Pacífico Central kay Océano Pacífico manta rimachkan rikaw kay Océano Pacífico Central anchaypis kay lamar hucha joniri kachkan y chaymanta rikaw kay nakachkanta rikaw kay surlawpi famoso anticiclón del Pacífico chay muyuchkanrik wayraw anchaypa muyuyninwan wawqillaykuna pallaykuna kay norte laoman chayamunqa ancha joniri yaku joniri chay yaku junirin hinaptinqa haykataya nikichik rikaw yakuta a ver timpuchi yaku timpuchiptik tapayku hinaptin a ver justo timpuchkatin kichayku waspikamun waspikamun maqtachatamiki incluso tapan kaptinqa tapachanpipas hucharaq rikaw chay gotitas ninchaw chay hucharaqmi que sutunqaraqmi wawqillaykuna pallaykuna anchaynami que lamar huchapas waspinnas alto perico wawqillaykuna pallaykuna puyu purikon chay puyu ñataq kay placa continental nisqanman chayamun riki chaymi chay fenómeno riki wawqillaykuna pallaykuna incluso nisqanku kaywanqa a partir de junio killamanta o sea nisunchik kay mayo marzo kay niwachkanchik kay marzo killapaqsi chayamunqa marzo kay niño costeroqa kimsa killatinan duran marzo abril, mayo killamantaqa nisqanku posiblemente wawqillaykuna pallaykuna fenómeno del niño mantikrakunmanmi nispa sichun fenómeno niño kanje naspaqa riki chayqa manam kay fenómeno niño costero hinallachu chay niño costeroqa kimsa killa suqta killa hinallamiki fenómeno niño ñataqmiki watantin wawqillaykuna iskay wata kimsa watantin hasta masta duran wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, kay intensidad as marzo, abril, más tarja para rimonga. Mana kay ñujanchik laomancho, porque niño costero nisqanqa más tarja afectan wak norte lautan wawqillaykuna pallaykuna temi kay sur lauñataq kay centroqa mana riki ancha saschakuypichu tarikusun, así que mana ñuqanchikpaqa llunpay llakichu, pero sur laupañataq llaki, porque hanay laullata parakunqa oray laumañataq mana para kanqachu, mucho kanqa, chaki kanqa. Wak norte laumañataq nisio para kakunqa wawqillaykuna centromanta hanaykus wak hallaykuspa wak norte laukama chaymi nisqanku wawqillaykuna pallaykuna incluso nisqanku wawqillaykuna pallaykuna kayqa allinpunim chay lamar huchapaq nispa lamar huchapis chay anchoveta nisqan kayna napeqa rika yakuchapeqa astawan mirarinqa nisqanku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kay fenómeno kuna favorecen seriki kay sistema climático del mar nisqan y chaypi kay hasta challwachakuna imanam kay chakaranchikpa ninku rika allin killapi imaynachkampas qunqaykunchikña chay killakuna hawayta ninku rika wata allin watapi rika tuna rurun ninkuchu muchuypi
piñataqmi mana ninkuchu no si maynakuna chay solamente pinkaylla pinkan ninkuchu chaynakuna rikaw o tikranpatachu rimachkanipis chay parchata qunqaykunchik ari punta warma kaspayaraq chaykunata uyariq kani pero kunankunaqa rik manaña chaykunata ruranchikñachu sino masqa chay Senami kay institutos de fenómeno chaykunallaman hapipakurunchik rikaw paykunaña chayta willawachkanchik ay kay tukupa chaykunanchikpaq kay partimantu awqillaykuna pallaykuna mas tariki aburrinakunanchikpaq rikaw kay comisión multisectorial niwachkanchik rika evaluación nisqantam rurachkanchik kay condiciones atmosféricas del océano biológicas y pesqueras, o sea, chay llapanta jawa richkanku awqillaykuna pallaykuna chay siriki kay viernes 27 de febrero kunankachkanchik riki febreropi pero chunka suqtayollapiraq entonces kay semana uknin semanata justamente kay killa tukuyta kachkanqa huk actualización chaypi niwasunchik ñan fenómeno del niño costero hawanchikpiña otaq fenómeno del niño hawanchik chaynata niwasunchik entonces kay killa tukuykama suyasunchik pero kunanqa ña alerta hawanchikpiña ña kachkaña hawanña kaychik niwachkanchik principalmente norteñokunata ya y kay sur lawmañataqa ya preparakuchkanataq riku awqillaykuna pallaykuna chay escasez de agua ninkuchu chay escasez hídrico ninkuchu chaykunata rikaw awarichkanataq kay ñuqanchik lawtapas afectariwasun centro lawtapas a veces afectanmi a veces yapachakun yaku a veces minusiaruntaq yaku rikaw entonces chay wawqillaykuna pallaykuna kay asunto chayñata riki chayñataq kay yakukunamanta rimaspaqa kay lago Titicaca, aunque ñuqanchik mana riqsinchikchu maypi chay kakumpas kay lago Titicaca a nivel mundial rikaw lago más alto del mundo ninku rikaw más alto del mundo navegable incluso chaypi kachkan rikaw kay bolivianokuna Boliviapa kay Perupa tupaqninpimi kay lago Titicaca chawpintami linda pasachkan Uraylawman kaq Boliviaman pertenece anaylawman kaqñataq kay Peruman chaymi así pipas burlapipas ninku rikaw lago Titicaca titinpa Perupaq y chay uraychañataq Boliviapaq nispa rikaw burlata chaynata rimanku rikaw más bien chay mapachata hawaykusunchik lago Titicaca wawqillaykuna panichallaykuna porque kaymantapas rimarinanchik riki porque ñuqanchiktapas chayqa afectawanchikmi a pesar kachkanchik kay centro laopi caro pe awqillaykuna pallaykuna pero igual afectakunman kaqay kaymi chay famoso lago Titicaca kaqay kachkan kay raya rikaw kay raya kay qhilluchaqa carreterakunama kay qhillucha qawakuchkan chay carreteram kay nintam chay carretera pasachkan más bien pintaykusunchik chay qhilluchakunata azulwan ahí ya ves chay azulchawan kachkan azulchakunaqa carretera awqillaykuna pallaykuna ajá sutilla pintas kachachkan pero kay Bolivia lawman wak qhilluchakunata may pintanchu bueno mana chiki chay GPS jaraqchu faltachkanraq kay GPS running comienza kay ñuqanchik Perú lawmañataq viaja liwña kasqa GPS entonces kay Titicaca kay chawpinta pasachkan kay linda kaypi hawachichkaykichka entonces kay Uraylawman riki kay Bolivia lawman kay achkallaña llaqtakuna kay lamar hucha patampi ima llaqtakunanchik kaypi kachkan uk llaqta rikaw Escomani ya ves a ver kaypipas kachkan huk llaqta kaq Bolivia lawta hawachichkaykichik rikaw kaypis chakrallaña llaqta ves llaqtakuna parque chaywraq rikaw kay law mas urachap kachkas llaqtaqa hanapiqa riki uk centro poblado anexo hinallachik kayna Titicaca partinpi rikaw y kaypi kachkantaq chay huk hatun llaqta kaymi sutilla hatun llaqta ves kay Bolivia law rikaw kayqa Plaza Tupac Katari nisqaraqchus ima llaqtakunañachik waklawmanqa rikaw más bien qhawarisunchik kay ñuqanchik lawmari kaymi chay Ilave kaypim chay suwakunata nakanku awqillaykuna pallaykuna kayñataqmi chay Juliaca rikaw famoso Juliaca kaqay kay llaqtakuna más bien kay azulninta hurquykusunchik chayqa llumpayta tataqmi kay qhilluqa riki chay carreteras nacionales nisqanmi que mientras que huknin carreterakunatami que locales kay carreteras nacionales kaynintami que rin riki Ayacuchoman hamuchkan kayninta Cuscunta Ayacuchoman kay huknin kay urantañata richkan rikaw Arequipa lawman y chayni kay law waklaw puririchkan y kaypitaq kachkan mayupas kaqay mayukuna kachkan rikaw ya bien
chaykama rika wawqillaykuna pallaykuna imaynampitaq kayta rimachkanchik nichkanku raw cambiaykusunchik kay hukninmañataq yachasqanchina llaqta runa mirachkanchik aw y llaqta runa miran hinaptin hachapas mirantaq ima hacha chay basura nisqa mana chayllachu anki basurata rika gobierno obligaykamunqa municipiokunata huñumuychik hinaspa riki chay especial basura huñunakuna kan chay depósitos municipales imaninkum chayman apanku ya depósitos especiales de planta de tratamiento nispa no sutinchanku chayman rika pero manami ki chayllachu hachaqa riki hatunpa hatun runapa taksha runapa uywachakunapa alluquchachuk misinchanchikun wallpachanchikun hachaqa riki ispaykunapas rikaw mana chayllachu sino yanukunchik natin hachachakurun platopas mankapas chayta mayllanchik chay rika chay grasantin ripukun mana chayllachu sino rika wawqillaykuna pallaykuna incluso pachanchiktapas ñuqanchik aywikuchkanchik jabonkunawan chay hacha maymantaq rinqa mana chayllachu sino uywachakunapa imankunatapas riki mayllachkanchik mayllapachkanchik kay punulaw kay mayukunaman rika entonces uywachakunatapas rika ispayninkuna mayllachkanchik tomachichkanchik paykunapas hachachachkan y chayna rika wawqillaykuna pallaykuna entonces chay hacha maymantaq rin mana kanchu chay sistema de tratamiento o planta de tratamiento hinaptinqa chay hacha rin diferente mayuman wawqillaykuna pallaykuna mana mayuman rispaqa huchaman chay siriki kay muyuriq llaqtakuna kay Titicaca muyuriq llaqtakunapi mana llapanpichu kan chay plantas de tratamiento de aguas residuales nisqa hasta wanqa wakiqkunaqa rika achka llaqtakuna kay Titicaca patanpi wawqillaykuna pallaykuna kay wasichakuna kachkaqa wiñaykachishun kay wasichakuna yabis kaqa wasi y kaqa Titicaca patan kayman amursunchik kaypipis wasi kaynañ entonces kay wasikunamanta maymantaq kallaykarinku tubuta plantaykarinku o pampaykarinku hinaspaqa rika mandaykunku huchaman kay hatun huchaman kaypipis llaqta wawqillaykuna llaqta carreterakuna entonces chaysi hachachachkan wawqillaykuna pallaykuna justamente chaymi kay publicasqan rika kachkan kay hachakuna falta de plantas de tratamiento chaynataq tuberías clandestinas de desagüe chaysi kay lamar hucha nichkanilla claro lamar hucha hinaya kay lago Titicaca chayman yaykukuchkan achkinas kaynataña hachacharon wawqillaykuna kay manaña yakumanpas parisikunñachu kay fotopiqa kay fotopiqa manaña parisikunñachu kaypi qhilluyasqa uqiyasqa no sé ima hachañachi kaypi wampukuchkan kaynata nichkanku wawqillaykuna pallaykuna kay nichkan kay director del programa especial de Bahía del Lago Titicaca de la Municipalidad Provincial de Puno Edson Dante Pizarro Rojas payriki nichkan kay punto de contaminación llumpay ya huk watallapis nishuchata kay llaqta tupaqnin chaykunapi kay hacha rikurun incluso puntataqa mana ancha rikukuqchu rika chinkarqariq lamar huchapi kay lamar hucha claro lamar hucha hina kay lago Titicaca chay lago Titicaca nisqanpi chaypi chinkaruq rika pero kunan hacha mana chayllachu sino kay mayllachkanku carrukunatapas chay lavado de autos kay wamankapipas yanqaña kay Vía Los Libertados lluqsinapi yanqaña punta rimasqanchik radiopipas chay lavado yuqa entonces chay lavado chay hacha grasa chaykuna maymantaq rin planta de tratamiento man rinan rika pero chay yakukunas mana planta de tratamiento richkannas hachachachkan wawqillaykuna pallaykuna mas kay crisis hídrico chaywanqa mas kay hacha chaywanqa chay nichkanku kay lago Titicaca paqchinka imarunqapas o paqway manaña yachanapaq hina rikurun nichkanku
manan kayllapichu pasa con ari kachkaña historia huklaw llaqtakunapi huchakunawan achkaña pasa incluso kay internet Google nisqan maskaykunki chay Google ninja Google rikaw entonces chayta maskaykunki nati nisqan lagos más contaminados del mundo nispagunaraq rikurimun wawqillaykuna pallaykuna lagos más contaminados del mundo. Puesto kaypi maskaykusunchik hamkunawan kuska aquí todo es en vivo wawqillaykuna pallaykuna más contaminados kay maskaykusunchik hamkunawan kuska ya con imataq chay mamallay iskap ahora sí puro escribisqanchikpi kaypi lagos más contaminados del mundo. Chayta churaykusunchik. Kaypi rika busca el lago Karachay de Rusia destaca por la contaminación radiológica extrema. Mar de Aral de Asia Central sufre por desaparición y toxicidad. Otros lagos incluyen lago Uro, Bolivia, por plásticos, lago Michigan en Estados Unidos, lago Villarrica en Chile por eutrofización. Sí, lista, ¿no? Ahí está el lago Karachay, considerado uno de los lagos más contaminados y radiactivos del mundo. Malder Aral, Kazajistán, Uzbekistán, sufrió uno de los catástrofes ambientales secándose y dejando un lecho tóxico por pesticidas. Pesticidas, yo un chay perique tarpunco ya y matapas chay pesticidas nishantariki tallen coriki chay wan hachaña chay total chay hucha kaka el lago de Uro. Entonces manara kay lista pichu kachkan kay lago Titicaca manara kaypi kachkan kay Bolivia pe lago Uro, Venezuela pe lago Maracaibo chay piñatami kachkan ima petróleo awqillaykuna pallaykuna. Es más reserva más grande del mundo. Entonces, petróleo jorgos peleo hachacharon que no te chay lago Maracaibo que Venezuela pe manaña baleñacho ni chalua uyuanapa ni manaña cañacho ni chalua gunapas. Cajpas ya chalua gunas tóxico. Total tóxico. Entonces, caipi caja chilipi pues cachcan lago Villarrica. Deterioro y acumulación excesiva de fósforo proveniente de la agricultura, piscicultura, generando algas tóxicas. Veneno, más rima de veneno. Y cae lista primera cangracho cae lago Titicaca, pero hinalla cae descontrol ni son chic cae hachacha hinalla canja hinalla siguienga chaymansi chaya orunja chayriki ña nichkaña kay funcionario más bien kay funcionario llam kay manchurakuchon kay director de programa especial Bahía Lago Titicaca kachkasqari kay municipal provincial de Punope spayriki nichkan riche vecinukunam hachachachkan chay aguas hervidas desechos chay kunam yaygokuch que naspam chay ecosistema nisqante kay Lago Titicacapata hachachachkan ningrikao y chay muerninpi llaqtakunam chay principal hachachajkuna nichkan awqillaykuna pallaykuna incluso tumpachkanku chay emsapuno imataq emsapuno pa makinpimriki chay agua desagüe y paykunapas chay hacha yakunkuta chay desagüe hachata yakunkuta kay lago Titicacaman wischuchkanku chaypi llamkanariki kay Fiscalía del Ambiente paykuna y chay emsapunopas llamkanariki awqillaykuna pallaykuna chaynapi ama kay Google pe hawasqanchik mina 10 lagos más peligrosos del mundo. Mamá, chay más peligroso. Imagínate, chay peligroso. Hacha ya, o hacha. Veneno tóxico. Manan chay peja maillacoacho. Manan chay peja chayacutaja tomawacho ni uyuayque ni imapas. Total, ya. Manan ya sirve con imagínate chay. Chay hacha yakuta baldiman wisirun que aisakuman wisirun que nas chay tarikiao tiachinkun que chay aisaku pikakte no tin chay a ver tomaron gachos uy wachakona
wallpachakuna, allquchakuna, mischakuna, vaca, mayjin, uywachapas, a ver, tomaron gachos, tomaros pagariki, wiksapunkiwan, unqurun, wañurapusunku uywachayki. Mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna kayllapi dijasunchik kay lago Titicaca nisqanta kunañata qhawarisunchik kay nata rikaw kay huknin partichatañata. Más bien kay Googleta dejaykusunchik imayna chaykachka. A ver, manachus qhawakunchu mamallay, imatachu ruwarunipis. Ahora sí, ya. Entonces wawqillaykuna panchallaykuna mana chayllachu rikaw, mana chayllachu. Si no, a ver, kayta alchachaykusunchik. Mamallay, mama. Kay cámara hamakuchkasqa, vida. Entonces, llapan tukuykusunchik apurauchallaman, porque hamakuchkasqa achkas hora. Lima manta rimasunchu wawqillaykuna pallaykuna. Yachasqanchik narikuna verano pikachkanchik chaysi Lima pe wawqillaykuna pallaykuna. Tawapachak, mana huk iskay piscinallachu, ¿no? Tawapachak piscinakunas kachkan hacha, chaynatas chay dijesa tareron wawqillaykuna pallaykuna análisis ruaspa, justamente kaymanta rimaspa chay comentario con hawachkarjanari hucharachinku yakuta hicieron que no te chay yaku mana nunca wawqillaykuna cambiana. Imaynanpitaq limpio chay yaku. Paykuna riki chay ukullanta limpiacharunku especial maquinakunawan hinaspa a ver runapa llapa chay hacha mayllagusqan chay ama contaminananpallataq chay cal nisqanta tallaykunku. Hinalta a veces chay bañakuq rinki hinaltaqa hasta ñawkikunamanpas imaykunapas yaykurun naspa seqsipaku hina ñapisunki rikaw. Entonces ya Lima pikajkuna cuidakuychu wawqillaykuna, incluso kachkanmi lista oficial de piscinas contaminados o piscinas no saludables. Entonces Lima pikajkuna piscinaman rita munaspaqa chayta maskaykuychik chayta rikaw bueno hamkunaña riki rispaqa richik o amapas chayna piscinakunaman. Bien, chay partida chaykusunchu wawqillaykuna pallaykuna. Avanzananchik kachkan kay Huacho nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna kay trailer minivan chukaron kay Panamericana Norte nisqanpi chaypi riki pichqa wañukunman kasqa y tawa kirisqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay pasakurun riki wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw kay kilómetro 104 carretera Panamericana Norte altura Río Seco Wandoy Chancay nisqan lawpi chaypi riki kay choque pasakurunman kasqa chaypi ayllunta riki chay minivanpi illachkarqaku kay carnavalkuna feriakuna kasqanrayku y chay wañukuqpis kachkan riki iskay warmakunapas huk chunka huk watachay hukñataq uñacha huk watachayuqlla wawqillaykuna panichallaykuna bueno tawalla chay hora wañukusqaku huktaqa riki chay kirisqata riki yanapachkarqaku auxiliachkarqaku hospital mapachkarqaku y chaypi wañukullasqa wawqillaykuna entonces chaywan riki pichqaña wañukuq rikaw chayna pasakurun wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu chayñataq kay panichanchikta iskay chunka tawayuq panichanchikta riki tarirun kay Huancavelica laupi wañusqata warmallata wawqillaykuna pallaykuna payriki chinkarunman kasqa kay sábado 14 de febrero chay día del amor día de la amistad nisqan chay puncha wawqillaykuna pallaykuna y chaymanta tarirunku wañusqataña ari kay mamapas rikasqa iskay warmachankunapas y kay warmachankuna wakcha kidarunku mana mamayuq wawqillaykuna pallaykuna y kayta riki investigachkanku imaynanpitaq chay wañukuy karunman kasqa kaytaqa riki chunniqpi tarirunku wañusqata kay centro poblado de Cóndor de Huachana Yauli Huancavelica laupi riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki chaynallataq niwachkanchiktaq chayñataq niwachkanchiktaq riki wawqichallaykuna panchallaykuna kay Lima laupi kunan paruta ruaykullasqaku ari qayna punchaw niskarqaku porque wañurachinku huk cobrador tariko wawqillaykuna pallaykuna kay el rápido nisqanpata ¿no? Entonces chay kunan punchaw paruta ruaykula mana chay parumanta rimachkaspa kay empresas de transporte Huáscar paykunas nichkan rikaw
paykunapas igual paralizaykunku kunan rico awqillaykuna pallaykuna chay trabajonku hinaspa nisqanku rikaw kay extorsionadorkuna mañawachkanku qullqita pagawayku nispa nin wawqillaykuna pallaykuna qullqitas pagachik haykata 50.000 soles de inscripción y 15 soles diarios por cada vehículo. Chaynapi jawka llamkanaykichikpaq nispa pero allintaq kanman chayllata cobraykuspa ya pagawachkankiñan chayna qariki protegisayki nispa proteginman riki chay huk nis ñuqapañam chay empresaqa ama extorsionapuankichu maskakuy hukta nispa chayna kaptinqa kusisqachik paganmanku mejor que la policía cuidanman rika pero kunanqa manay chaynachu kayta cobraron huknin extorsionadores hamun chaypas mañakun ñuqamanpas pagaway hukninpas hamun ñuqamanpas pagaway kimsa tawas cobranku awqillaykuna pallaykuna y chay denunciakuna kachkan chaynapi kunan movilización turaykullanku pero kunanja mastaqa ruraykullanku chay empresa el rápido nisqan awqillaykuna pallaykuna chay kunan punchaw chay protestankuwan carrontin risqaku kay congresoman awqillaykuna pallaykuna chay caravana nisqanpi desde Lima Norte ningo Lima Norte manto norte la oriente que hay como chasco kay paradero Palau Javich me laguna chay kachkan hinas pangriki paykuna incluso kay carro kuna purinantapas jarka y karin kurikao Atensi policía kuna riki intervenir kun wawqillaykuna pallaykuna por delito de disturbios aunque kay protestakuna mañakuchkan seguridad pero mana kancho seguridad awqillaykuna panchallaykuna mana chayllachu kay Julio Raúl Ray presidente de Corporación Nacional de Empresas de Transporte CONET Perú payriki nin kay medio de comunicación maris jarikao kay Lima picha hatun canalman en las pachaypi nichkan kay inseguridad llumpaytaña mirarikoron manañam allinñachu llamkanapaj kay delincuencia nisqanpa makinpiñam kay Perú llaqtanchik y kayta haykatañataq kay programa perimanchu awqillaykuna pallaykuna delincuentekuna kay congresomanta qallaykuspa kay Perú llaqtanchikta duñakuron hinaspa nin kay delincuentekuna ari hapinkum chay delincuentekunata extorsionadorkunata a veces infragante chay qullqi cobrakuchkaqta taqriki denuncia karon hapirunku semanallamanta o pajarinnintin minchantillansi kachaykarinku awqillaykuna pallaykuna Poder Judicial, Ministerio Públicos makin watasqa ñawin tapasqa wawqillaykuna panillaykuna porque pitaq kay kachaykuq policía hapiram deteneron uchkuwasima aparon prisión preventivata fiscalía rurayku pero chayqa huk ratullapaq kikin Ministerio Público Fiscalía chay denunciata uraykarachin Poder Judicial juez mancharon juez nikuron falta pruebas kachaykamun chay extorsionador tehinatinga chay extorsionador kaqllakutin han denunciaron asanka bala masta pagaway venganza entonces ima hawkaya ima kan wawqillaykuna pallaykuna si Poder Judicial Ministerio Público poni chay suwakuna chay mana allin runakunata uywakuptinqa leykunatapas chayqa ley pro crimen kay qeririkaw paymanta hati kachachkansi kunan nichkanriki ñuqa hati kachachkanim chay delincuenciata ñuqaqa chayta vencichkaniñam chayna chay hasta cárcelkunatapas taqwichakusparaq hasta expresidentekunapa tiyanankunatapas taqwichakusparaq chay paykunam chay huchayuq nispa pero wawqillaykuna pallaykuna si Poder Judicial Ministerio Público kay Congresopa ley ruamusqanman hina kachaykuptinqa ima seguridad ñama chay suwaqariki kay uchkuwasimanqa yaykun kay Ministerio Público pay Poder Judicial chay juezpa ñawpaq ninmanqa yaykun yaqa wasinman hinaña caserito haperunku juezman chayarachin juezqa nikuron no hay pruebas kachayku yapa haperunku juezman chayaron huktawanchu ya caserito hasta chay delincuentipas chay juezwan amiguchaña cada rato coterisqanpi wawqillaykuna pallaykuna
Chayna pasakuchka mana chayllachu kunanta kasqariki bloqueo de carretera central wawqillaykuna pallaykuna protesta. Acá hay penichkan gobernador regional Junín paykuna chayllataq ministro Aldo Prieto Denise Miralles del MEF paykuna nisqanku kay nueva carretera central sigichun porque chay paralización pinas kachkan. Bueno, aunque caiman tarimas paja, mana minam siguen ganis pa Congreso Peniscanco, chay ministro de Transporte y Comunicación ta censuración, chic porque mana complicis cancho, bueno, problema ta kachkan kay proyecto, ari kay proyecto manta, jaino atagon ari marganchi kusikus parikao, chay proyectos kanga, Castillo Nacho, chay proyecto carga, pay kachkapilla o punta con mandar, chay perimarganchi, musos carretera central se kanga, acá hay plano kachkanga, kay ninta wagninta ringa, nispagunar, jarigao, chay mana avanzachkancho, niskanko aujilegona pelegona. Mientras chay mana avanzancho, kay nañatas, kay carretera central antiguo kunan kay porinan kuñatas kachkan total congestión o aujilegona. Musos carretera central jari que juclau chantaña, mari que arin jamás ancho richon, doble vía richon, imaginam kay Panamericana, huknin carril hanay, huknin carril urayman, y karun anchay narichun chaytas maña kuchkanko aujilaykona panchallaykona. Y chayñata kay vía los libertadores mantarimas paga igualito chayta maña kuncho aujilaykona, haykatañata kay vía los libertadores mantarimanchik. Y mana solución kachkancho. Aunque vía los libertadores mantaga manam nichkanchik chorique hok mosos vía los libertadores ta ruapuasunchik nispacho manam. Sino nichkanchak kay vía libertadores ñamrique chay periodo tocorongña. Eba enaniku chay wasikuna tariga kay wamanga mas hospital ninchikar chay hospital ñamiki kadukarongña. Mosok taroasun chakari que hay cachingo mosok tawa funcionach kanikao y chay na institución kuna tapas o chay edificio kuna ning kay kanyam chay vida útil así que mosok taña roasun nispamikao. Entonces kay vía los libertadores ña caducaron ña ojilegon pelegon mosok taro hay cachipuasun hawachangman más presupuesto que tenga alin mi doble vía nis pawa ojilegon pelegon kay kuna manta más tarima richkasunchi aunque ña hora que gana y culiawanchiña ojilegon pelegon hora gana y culiawanchiña pero kay gobierno man tarima chaykosunchi aschata rico ojichallay panchalay aschata rima chaykosunchi porque hora que manan haypasunña más comentario roananchik ya. Nichkanko kay taita violinista gerimante incluso diferentes medios de comunicación kay ojo trabachkanchi diferentes medios de comunicación geri en la cuerda floja. Imamanta chay chino kasumanta rikao pero hay capita kay pasña con una mantaja chay pasña con una mantaja mana ima proceso pascancho. Kaja en rikao kay pasña con una hojilegona palegona imaninta geri tapuptinko. Chay pasña kunaja carga chay operativo policial nisqampame como toco y totan tengo una roachkanik operativos policial hawach haykichik mena kaqay hasta cárcel kunatapas tutakuna kiki pone watu kuchkani anchaypim compañawarja kay pasña kunaja nirika pasña nichkanchik mana warmikuna sipaskuna mana kay cariño chawancho porque paykunamiki kachkan chay rimaypi chay pasñan kay geripa kasjan China tarimachkanchik. Aunque wakejona ningachika aunque paykuna mantarika manan alinta churimachkan que nispa. Ari pasña kichuapej imaninanmi amante amante chaynamik o amigan taps ojileguna paleguna imado pitaq pay amigay amiga kichuapej ari que quiere decir su amante ojileguna paleguna. Entonces kay pasñankuna mantarimas pa kay geri imaninta paykunaqa chay operativos nisqanpim yanapawarqa chaypim llamkarqaku nispi kaywan imanusantaq geri nichkan rika manam chay policiakunapa chay amigankunan paykunaqa chay policiakunapa pasñankunan paykunaqa ay geri arika claro chaywan librakurusaq nispachiki nillarqa mana chayllachu chay pasñankunas hasta avionpipas compañanman kasqa chay nichkanqa chaqay wawqillaykuna palaykuna kay geri kay desde kay octubre killapi cargo asumikusqanmanta kimsa chunka tawa kutita illasqa avionpi hasta kay Huamangatapas hamurqa hinaspan surlawman pasakurqa Pampalquinuman pasakurqa chaypi compañasqas kay pasñakunaqa chaqa kimsa chunka tawa kutis illasqa
mana kay Ayacuchollapas, sino a nivel nacional. Y chaypis kay pasñankuna kuska riquerisqa, kuska puñusqaku, kuska paseasqaku nispakuna rimarimuchkanku diferentes medios de comunicación kay Limapi kaqkuna wawqillaykuna pallaykuna. Chay nichkarqanchik riki hayninpa viernes rika, hayninpa viernes nichkarqanchik hamuchkanñam ima vacancia. Chay nich pajarinsi wawqillaykuna pallaykuna chayta qawarinqaku. Pajarin yachakunqa sichun kay qheri kay violinista hinalla palaciopi kanqa manachu. Pero depende, congrestakunapi wawqillaykuna pallaykuna. Entonces pajarin suyasunchik kayta. Pajarin chayramun hinatin quizá qheri ripuchakunqapas. Pajarin minchapaqa kunanqachkanchik lunes, pajarin martes, miércolespa quizá huk presidente uñapas rikuyusunchik. Pero kaypi ari nichkarqaku, rimachkarqaku bancadas de Fuerza Popular y APP paykunaqa mana munanchu qheri lluqsinanta nispa, pero Acuña na Nicaragua Acuña niscaña. Vamos a apoyar la censura Nicaragua Acuña. Entonces kunanga solamente Fuerza Popular hinaspa Podemos chayllaña wawqillaykuna pallaykuna hapichkan. Chayllaña hapichkan. Aunque huk partido no se manejen partidos niskarqapas lapicitos. Lapicito kuna ningrikao ñacha Kelly Portalatino paymi kachkan chay vocera payqa nikurunña. Votasunchikmi vacanciapa chay censurapaq nispa nikurunña. Pero imanintaq chay Waldemar Cerrón manam chaytaqa decidinikuraqchu nin. Waldemar Cerrón. Entonces kay parece que lapicito wawqillaykuna pallaykuna negociachkan rikao, negociachkan chay botonta wawqillaykuna panillaykuna. Chayña nichkan rikao kay qheri semana rinqachu wawqillaykuna pallaykuna kay vacancia qhawaq, manas rinqachu. Pajarin manas asistinqachu, chay qayachichkanku rikao. Manan asistinqachu kaqanichka rika. Qheri anuncia que no asistirá al Congreso para defenderse. Imaynampi porque kunan pay qharitukuru ñuqaqa presidente de la República kani. Manam chay censuraykichikqa ñuqapaqa valen chay censuraqa solamente para presidente del Congreso, para mesa del Congreso. Chayllapaqmi. Yo soy ya presidente, yo estoy más un momentito, señor Geri. Hamqa Congresupa akllashqanmi manan votuanchu yaykunki. Enaspaqa corresponde son chay censura. Pero pay nichka, yo soy presidente, yo juramento como presidente. Presidente kaptega manam chay censuraqa balinñachu. Ñuqataqa vacanciawan, de frente vacanciawan. Harikaspaq churawaychik nispa wawqillaykuna pani challaykuna. Chaymanta imanintaq rospillos ari pay manaña atichkaña defendita aunque Fuerza Popular hinallaraq nichkan, mama Keiko nichkan, seguramente kay reskunapi tarinkichik mama Keiko nin amaya desestabilización mi karonqa kay eleccionista amrike fracasarachi asun nistukuyta nispa defendichkan kay qheri tariki kay mama Keiko. Pero imanintaq Rospigliosi aripa fiel defensor del Fujimorismo como presidente encargado del Congreso pay nichkan. Ñari que kayta parlaron kuñao. Pajarinmi kanqa censura. Martes 17 de febrero. Pero sichu mana pajarin chay censura esperonqachu hinaptinqa ñam como kay periodo legislativo qallaykunqa kay marzo killapi porque kunanqa vacacionpi kachkanku pajarin qayachishkan extraordinariallapaq wawqillaykuna pallaykuna. Entonces mana chay qhispiruptinqa kay 1 de marzo kamas chay sesión ordinaria qallaykunqa kay congrestakuna rikao kay vacación ninmanta kutiykunqaku congresoman leyman hina chayllachu kay vacacionpiqa congrestakuna rikao yaqa mayoría miki campañapi purikuchkanku. Pero marzo killapiqa kutiykunqakuña wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay kutiykuspanku chay 1 de marzo chaypi qawarinqaku kay vacanciataña. Chayta nichkanku vacanciataña qawarinqaku. Pagarinqa chay censurallatas qawarinqaku. Entonces kaywanqa kay no sé imaginatas kay Rospigliosi tiantiachkan tumpachatachos mi burlakuayninchikta munachkan kay tayta wiraquchaqa. Chaywanchus me disimulachkan bueno uchataqchu chaynanpa tiantiaykunku pajarin qhawarichkasunchik kayta wawqillaykuna pajarin qhawarichkasunchik pajarin chay yachakunqa
kay Jeri inallachu siginqa o manachu. Kay con esta kuna inallachum sayapakunqa manachu icha kay mamanku kiykutachum kasuchaykunqa kupas. Ima inachaw awqillaykuna pallaykuna. Kay kamallariki kunan kay programa llanchik aunque qhawaykusunchik quizás kachkan algún mensajecito, a ver chay mensajekunata qhawachaykusunchik. Y chay manjina, a ver, algún comentario. Con esta cuna inallachum a ver si hay saludos para Jari Bastidas. Buena su información, nuestro pueblo está muy informado. Abrazos, gracias Jari Bastidas. Saludos también para Raúl Alvarado Rojas. Saludo para John Labio Conde. Arima Cuicuilla. Con eso se haré pucha con niña. Tucuycuña, Arimarininchi, informativo regional. Uyariway, Zapapuncha o Kai Orata, Kai Guaira Wasintakama, Yatana Kama Chikuynintakama. Kai Pimerimasu, Tukuyricha, Huyakuykunata, Yachtanchikpata, Peru Suyunchikpata, Hinaspa Huklaukunamantapas, Imam Kahta, Mana Pantachinakuspa. Chaynaqa liw yanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata.